nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko amategeko abiteganya ko mudushyikiriza ibisabwa umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika nk'uko amategeko abiteganya. Yose biri hano. Murakoze cyane. nta numwe mu Rwanda uragerwa ayo mahirwe, ariko nje ndaje kugira ngo bihinduke, nje nzatsinda, ndabyizeye, ndumva nifitiye icyizere. Ibyabanje ka tubyihorere iby'uyu munsi, ahubwo umukandida wigenga uyu munsi muri uyu mwaka ku 15 z'ukwa karindwi kandidatire niyemerwa, ninjye uzatsinda, nzandika amateka mu Rwanda, bazashyikira kandi nkunda kubabwira, ninshaka nkavuga n'uyu munsi ubundi gutora neza kugira ngo banabimenye, no gutora Paul Kagame nanjye kwita ntora uzabutoye neza, byumvisha abaturage bwabyo. Kuba urubyiruko imyaka yanyu y'ubuto ntimuyipfushe ubusa, ntimuzayipfushe ubusa, ntimuzatete cyane. Muteta ni byiza, bigushobokeye wateta, ariko nabyo wajya ubiha igihe cyabyo. Kagira igihe cyo guteta, kagira igihe cyo kuvuga ngo ariko kanitonda, ubu ejo sinzi uko byamera, cyangwa nitegure guhangana n'ibizaza ejo. Have partnerships. I spend my money to buy the ticket. In fact, one of the people who dictate accused me one time when I was in London attending Arsenal game at Emirates, said, you see, this man comes here and we give the money for support and he spends it in the stadium watching football. So I told these people, I said, you know what? I earn a salary for the work I do. So I spend my salary to go and watch football. So I didn't spend so I told them I didn't spend their money. I spent my money, personal money from my earnings as, salary for what I do. Pasiteri Inzahuke buriya nitwe twamutwaye, twamutwaye. Ni byiza yuko mwicara bino bintu mukabikurikirana, kwa no gushinyagurira abana no gutera gahinda abana barimo barakura, no gutera gahinda ura mubyeyi wasigaranye bari abana. Abakozi b'Imana ngo baramuhanuriye umwana si ubashaka kwica umugore, ngo buriya umwana si uwawe gute se cyose wagiye gupimisha Edeni ukamenya ko umwana atari uwawe. Uyu mugabo yakoze ibintu by'ububwa, ni ubugwari, kubera yuko ntabwo agomba gukora birabiye. Ufite telefone yawe ngaho? Oya, ira around. Ko iki wayisize? Wari ugiye kunsibisha naye nabicetse. Oya, nari ngiye kurebamo ko nambaye rokirimo. Nayo narayisibye kera kabisa. Warayisibye? Nayo wayisibye muri icyo gihe wabonye nta kintu imaze, uravuga ati reka nsibe uri kumva. Actually kuyitunga ni ikintu cyaba kigoye kabisa, kuko sinamuhamagara siyampamagara, ubwiyo nimero yabimaritse. Yama uhise usiba? Niyo nahereye mbere na mbere kabisa, n'igitekerezo kitara. Siba nikutugitunze namba ya siba kutunga nimero itamuhamagara, siba nikutugitunze nimero zitashwa, siba kutunga nimero itamuhanishana, siba what siba yeah. They were the smallest things, like stopping to observe the color of the flowers in my backyard that I didn't notice for a year. I walk past them every day, too busy chasing my dream. Jugumira, jugumi. Yamaye. Abahutu muri hano ko mugiye kurakara, nimushake murakare mupfe. Uko mwayobye. Niba mwana muri abahutu murako ahubwo, indi ntacyo bimubwiye habe na pasi. Abahutu mwese muri hano mufite ingorane kuko uyu munsi muhuye n'umuvuga butumwa w'itorohise. Uko umukobwa agusura kenshi niko aguprovoka kuryamana nawe. Mwese uryamanye nawe wabahombye Ezra. Ni icyaha. No kuvuga ngo
araje yambaye impenure kwa kundi ureba ikibero cye niko arimo araguprovoka niyo waba uri umupasiteri bishop apotre winjije ikibi hafi y'urusengero rw'Imana Ezra ufunguye umuryango urumva ufunguye umuryango w'urusengero mana yanjye abakobwa bari kubura abagabo muri no misi sinzi impamvu we kandi mpura n'ibisora huruguru birimo bimwe mogi aho biriya bisore byakijijwe bikaza bikadushakira abakobwa biriya bihungu biri wawora ubu kandi wasanga ikigabo kizakujyana kibereye hariya hakurya ukaba utarimo unagishika ubu wasanga ikindi kizakujyana kirimo gikorera kuri banki y'isi yose cyicaye muri Amerika kirimo kinywera ibiyawurute nawe ukaba uri aho ngaho utarimo ugishika ibi bihungu byakoze igituzi ibi bihungu biri haruguru byanze gukizwa mwatubabare mukaza mugakizwa iryo tabi munywa mwarekeye iryo ko nanjye nariretse Halo! Sasa hili nini mlinihusia? Sasa niko kwa property nimekuja kuchenga sasa. Sasa kumeporomoka ni maji kila mahali. I wonder. Hawachukui simu. Nilinunua eka 4. Ni maji tu iko maji nachenga wapi? I wonder. Wamenipia. Niko na title titi. Niko na fundi. Niko na simiti. Wacha tuweke fishi pondo. Wacha tuweke samaki. Wowe ushatse kumva ko uzaba umukene it's up to you. Ni uburenganzira bwawe. Uvuga ikinyarwanda. Nuhe mugano ukunda kukuzamo kenshi wo mu kinyarwanda? Uburo bwinshi nikora umusururu. Uburo bwinshi ntibugwiza umusururu.
kanobe we uri mu biki urimo gushaka iki sosi This right here is my favorite thing ever. In the history of forever. I think about this every day. I think about this all night long. I stay awake not sleeping because I'm thinking about this. Because I eat a lot. This is my pizza, this is my burger, and this is my chicken. East or west, food is the best. So you like chicken? Yeah, chicken a lot. Roasted chicken, grilled chicken, biryani, chicken butter masala, chicken tikka, chicken kebab, chicken lollipop, chicken chili. Do you cook? No, I eat. So at some point you're going to have to find a wife who can cook for you. I don't run after bus, trains and girls. You don't run after buses, trains or girls? Yeah. I only run after food. And the person who makes the food. So who does the cooking at home, mum or dad? Mom. And mum's a good cook? Yeah. Very good cook. My favorite cook. Yeah. Very good. And can dad cook? No, we both eat. Put off, postpone, think about, consider, go up, increase, go down, decrease, talk about, discuss, give, provide, check, verify, throw away, dispose, buy, purchase, pick, select, say sorry, apologize, live, reside, deal with, manage, fill in, complete.